ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese bahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndi ugiye kuyakugezaho ndi Claude Hategekimana. Amakuru yacu y'uyu munsi aribanda ku birego Perezida Felix Tshisekedi yajyanye mu gihugu cy'Ububirigi, ariko iki gihugu cy'Ububirigi kikamutera ibyatsi cyangwa se kikamuhakanira. Ibi birego ni ibihe? Tshisekedi yajyanye ashinja u Rwanda agira icyo asaba n'Ububirigi, ariko Ububirigi bukamubwira ko ibyo asaba Ububirigi bwakorera u Rwanda bitashoboka. Uramenya byinshi rero muri aya makuru. Ikindi kandi muri aya makuru uraza kumenya icyo ihuriro Alliance Fleuve Congo, iri ni ihuriro ririmo n'umutwe wa M23 rivuga ku rupfu rw'umudepite witwa Okende, rigashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba aribwo bwamwivuganye. Ubu ngubu tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi, kandi nuko ishyaka Iprona rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ishyaka CNDD-FDD ryagize icyo ritangaza ku birego iri shyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rimaze iminsi rishinja u Rwanda ku ngingo irebana n'umutwe wa Red Tabara umaze iminsi ugaba ibitero muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kuvuga kandi no ku yandi makuru agendanye na politike na diplomasi y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Nkuko nari nabikubwiye rero, aya makuru reka tuyahere kuri Perezida Tshisekedi uheruka gushwishwiburizwa n'igihugu cy'Ububirigi ubwo yasabiraga u Rwanda ibihano. Minisitiri w'intebe w'Ububirigi Alexandre De Croo yimye amatwi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo wayisabiraga u Rwanda ibihano ubwo yari yongeye kurushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida Tshisekedi yageze mu Bubirigi kuwa 28 Gashyantare 2024, akaba yaravuye Rwanda muri Angola, aho yari yaganiriye na mugenzi we Joao Lourenco ku ntambara ikomeje ibice bigacika mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo kwakirwa rero na Minisitiri w'intebe w'Ububirigi De Croo, abanyamakuru bamubajije icyifuzo cye ku Bubirigi. Perezida Tshisekedi asubiza agira ati icyo nasabira u Rwanda ni ibihano. Minisitiri De Croo yagaragaje ko gufatira u Rwanda ibihano bidashoboka, asobanura ko hari ibiganiro biri kuba muri uyu muryango kugira ngo uhane abantu ku giti cyabo bafite aho bahuriye na M23. Minisitiri w'intebe w'Ububirigi yanagaragaje ko nubwo Perezida Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha M23, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nayo iha imitwe yitwaje intwaro ubufasha, kandi ko ikiruta ibindi ari uko intambara ihagarara. Hakaba yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarika ubufasha iha indi mitwe yitwaje intwaro. Icy'ingenzi ubu nuko imirwano ihagarara. Intambara imaze igihe kirekire cyane kandi yagize ingaruka kuri benshi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze iminsi igerageza gushyira igitutu kuri umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kugira ngo ibogamire ku ruhande rwayo, yitwaje ubushuti bwayo n'Ububirigi buyoboye uyu muryango. Gusa abayobozi bawo bayisubije ko badashobora kugira aho babogamira muri aya makimbirane nk'uko tubikesha iki kinyamakuru Igihe cyandikirwa mu Rwanda. Nuko bimeze rero, Ububirigi bukaba bwahakaniye Perezida Tshisekedi ko nta bihano bushobora gufatira u Rwanda. Aha bukavuga ko nubwo ashinja u Rwanda gufasha M23, ariko ngo nawe atera inkunga imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Congo, harimo n'umutwe wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aya makuru reka tuyakomereze mu ihuriro Alliance Fleuve Congo ubu ryamajije kwisunga n'umutwe wa M23. Alliance Fleuve Congo irimo n'umutwe wa M23 cyangwa se umutwe wa M23 wibumbiye mu ihuriro cyangwa se mu impuzamashyaka yiswe Alliance Fleuve Congo wamaganiye kure iperereza ry'ubushinjacyaha bukuru ku rupfu rwa Okende bwagaragaje ko yiyahuye. Bemeza ko ibikomeje gukorwa ari ukumwica bwa kabiri. Chirubi Okende yabaye minisitiri wo gutwara abantu n'ibintu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, akanaba umudepite muri icyo gihugu. Yapfuye kuwa 13 Nyakanga 2023. Umurambo we wasanzwe mu modoka ye imbere y'urukiko rukuru i Kinshasa. Byabanje gutangazwa ko yaba yayiyahuye, ariko kubera ko yari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyoborwa na Perezida Felix Tshisekedi, biba ngombwa ko igitutu cyabemezaga ko yaba yishwe, gituma hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe, cyane ko aho yasanzwe byagaragaraga ko yarashwe amasasu menshi
akinavirirana. Ibyavuye mu iperereza rero ngo ryakozwe n'ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri urwo rupfu byashyizwe ahagaragara ku wa 29 Gashyantare 2024, bikaba byerekana ko uyu munyapolitike ngo yiyahuye. Ibintu byazamuye amarangamutima y'abatari bake, bemeza ko iryo perereza rigamije guhishira amabi yakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Lieutenant Colonel Willy Ngoma uvugira Alliance Fleuve Congo mu bya gisirikare yanditse ku rukuta rwe rwa X agira ati ubutabera bwa Okende bwarahonyowe. Iyo abaturage bahonyowe n'abayobozi babo kubera ubufatanyacyaha bw'abacamanza, ingabo nizo ziha abaturage umudendezo wabo. Alliance Fleuve Congo irimo na M23 nayo nk'ihuriro banditse itangazo rigira icyo rivuga ku byavuye muri iryo perereza ry'ubushinjacyaha, aho ririmo ingingo zivuga ko iki cyemezo cyafashwe n'umushinjacyaha ari igisebo ku banyekongo ndetse no kungu ari igisebo ku banyekongo ndetse no Kongo igihugu cyose ndetse na Kongo igihugu cyose cyaguye mu kantu. Alliance Fleuve Congo ikaba yanditse ngo iki cyemezo ni igitutsi ku baturage b'abanyekongo ndetse Chelubi Okende yishwe ubwa kabiri. Itangazo rya Alliance Fleuve Congo rigaragaza ko ibyerekana uruhare rw'ubutegetsi mu rupfu rwa Okende birimo kuba baramumaranye amezi 7 atarashyingurwa, kuba barabujije umugore we gusohoka igihugu, kuba baranze ko abo mu muryango we ndetse n'inshuti bamusezera bwa nyuma mbere yuko ashyingurwa, n'ibindi byinshi cyane. Alliance Fleuve Congo rero irimo na M23 nk'umutwe uharanira uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamaganye ikibi cyose ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi bukora, bityo ko biteguye gusubiza abanyekongo uburenganzira bwabo. Umuryango w'abanyakwigendera Okende nawo wamaganye ibyavuye mu iperereza ryagaragaje ko uyu mugabo yiyahuye. Umuryango we uvuga ko biteye isoni, binatangaje kuba umunyapolitike watanze byose kuri leta ya Kongo ashobora kwicwa ariko hakagaragazwa ko yiyahuye. Bakavuga ko bamaganye ibinyoma by'ikinamico leta yateguye binyujije ku mushinjacyaha mukuru witwa Muvonde Mambu. Maître Laurent Onyemba, umwe mu bawunganira umuryango wa Okende, nawe yavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu basanze yapfuye umurambo we wuzuye amaraso mu modoka ye yaba yariyahuye nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo kandi umuvugizi waryo wungirije mu bya politike aheruka gutangaza ibintu bitangaje cyane, avuga ko ubu ngubu M23 itazongera kugendera ku masezerano yo mu gushyingo aribyo bita Mars tariki ya 23, ari naho havuye iri zina M23. Umva icyo uyu muvugizi rero yavuze kuri iyi ngingo. Umutwe wa M23 uratangaza ko kuri ubu utakigendera ku byari bikubiye mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe 2009. Ayo ni amasezerano akomoka ku izina uyu mutwe ufite, nubwo kuri ubu abawugize biyunze ku ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ibi byemejwe n'umuvugizi w'uwo mutwe wungirije mu bya politike witwa Balinda Oscar mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umuyoboro wa YouTube cyangwa se umuyoboro channel ya YouTube ya bwiza.com. Balinda yavuze ko ayo masezerano kuri ubu amaze imyaka 15, bityo ko hari ibyari biyakubiyemo ubu bitakiri mu byo barwanira. Akaba yagize ati amasezerano yo ku 23 Werurwe ntabwo ari ayo yaba akigenderwaho uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 15 asinywe, ariko harimo ingingo z'ingenzi zidashobora kurengwaho. Yakomeje avuga ko abari mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo icyo bahuriyeho ari uko ngo bose babonye ko ikibazo gikomeye cyo muri Kongo ari ubuyobozi bubi. Ahangaha akaba yagize ati twubatse ihuriro, twashakishije imbaraga kandi turi kuzibona, rero urugamba ruzoroha azikanga twamugezeho. Tshisekedi azikanga twamuguyeho Kinshasa. Ku bijyanye n'inyungu M23 yakurikiye muri iri huriro rya Alliance Fleuve Congo, Balinda yasobanuye ko ari nko kuba uri ku rugamba cyangwa uri guhinga ikivi cy'umurima wawe ukabona bagufasha guhinga no kubirangiza vuba, icyo gihe ugomba gufatanya nabo. Alliance Fleuve Congo M23 baracyashimangira ko bazakomeza kurwana intambara bita iyo kwirwanaho, kuko ngo barwana ari uko batewe kugeza
kugeza igihe leta ya Kinshasa izemera ko bagirana ibiganiro itakwemera ikazisanga ubutegetsi bwayo bufite icyicaro i Kinshasa buhiritswe n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Mu byo 23 isaba leta harimo ko uyu mutwe usaba ko leta yabo yabakiza abicanyi bakomeze kubakorera ubwicanyi yabakiza abicanyi bakomeje gukorera abaturage ubwicanyi by'umwihariko bwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu uwo mutwe udatinya kwita genocide. Mu bindi basaba harimo ko basaba ko bene wabo bagizwe impunzi n'ubwo bwicanyi barimo n'abahunze kuva mu mwaka wa 1996 bacurwa bagasubira mu byabo kandi bagacungirwa umutekano. Kugeza ubu uyu mutwe wa M23 ubugenzura ibice byinshi byo muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abarwanyi babo banafunze imihanda yose yageraga mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha hakaba harimo umuhanda uhuza umujyi wa Goma n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, umuhanda uhuza umujyi wa Goma na teritwari ya Masisi, n'umuhanda uhuza umujyi wa Goma na teritwari ya Rucuru. Nuko nguko aya makuru ateye yo mu mutwe wa M23 uvuga ko ushobora kuzasanga Perezida Tshisekedi cyangwa se Perezida Tshisekedi ashobora kuzabyuka asanga umutwe wa M23 wamugezeho i Kinshasa. Aya makuru reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi, aho umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka Iprona ari we Charles Mukasi wahoze ari umuyobozi w'ishyaka Iprona ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yagaragaje ko ibirego leta y'iki gihugu imaze iminsi ishira ku Rwanda nta kindi bihatse kitari ugukinga abaturage bikarito mu maso ngo batabona umwanya wo kwinubira ubuzima mubi babayemo. Kuva mu mpera z'umwaka ushize u Burundi bwakunze kwikoma u Rwanda burushinja kuba ari rwo ruhu bufasha umutwe wa Red Tabara umaze iminsi ugaba ibitero muri icyo gihugu. Mu busanzwe uyu mutwe ukorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, gusa Perezida Evariste Ndayishimiye we yakunze kugaragaza ko icyicaro cyawo gikuru kiri mu Rwanda, ndetse ko ari narwo ruha abarwanyi bawo imyitozo ya gisirikare ndetse rukanabagaburira. Mukasi mu kiganiro aheruka guha Radio Inzamba Agateka Kawe yavuze ko buri gihe ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riyoboye Burundi muri iki gihe y'ibintu bitifashe neza mu gihugu butabura gushaka abo bubyegekaho mu rwego ngo rwo kurangaza abaturage. Ahangaha akaba yagize ati iyo ubutegetsi bufite ibibazo kuyobora igihugu byabunaniye akenshi bashaka urwitwazo mu rwego rwo kurangaza bene gihugu ngo byitwe ko hari ikintu gikomeye barimo gukora. Bateza imirwano indwana ahandi bakarema ibintu by'ubushamirane kugira ngo babone umwanzi. Hashakwa umwanzi hanze kugira ngo abaturage bibwire ko murimo kurwanya umwanzi. Niyo mpamvu CNDD-FDD irimo kwitwaza u Rwanda. Leta y'u Rwanda ihakana ibirego ishinjwa byo guhufasha Red Tabara. Guverinoma mu itangazo yasohoye mu mpera z'umwaka ushize yagaragaje ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukorana nawo. Leta y'u Rwanda ikavuga ko nta ihuriye rwose n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ishyaka Iprona rero rikaba ryavuze ko kuba ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rishinja u Rwanda ibirego byo gufasha umutwe wa Red Tabara ari uburyo bwo kurangaza abarundi kugira ngo batita cyangwa se batayotsa igitutu bitewe n'ubuzima bubi babayemo n'ibibazo byugarije iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ibibazo by'ubukungu. Nuko nguko ishyaka Iprona ribibona. Aya makuru reka tuyarangirize ku nkuru ivuga ku buryo umubano w'u Rwanda na Ukraine ukomeje gufata indi ntera. Mu gihe cyo kwibuka ku mugaragaro imyaka 2 ishize Uburusiya buteye Ukraine, ambasaderi udasanzwe kandi uhagarariye Ukraine mu Rwanda His Excellency Andriy Pradednik yashimye uruhare rukomeye u Rwanda yashimiye uruhare rw'u Rwanda mu mahoro n'umutekano ku isi, ndetse anashimangira kandi inkunga u Rwanda rutera Ukraine. Ambasaderi Pradednik yagize ati muri ibi bihe bitoroshye ubufatanye bw'u Rwanda na Ukraine bwabaye ingirakamaro. Inkunga yabo idahwema mu gushyigikira ubusugire bwacu irashimirwa byimazeyo. Mu kiganiro cyihariye yaherutse guha Tarifa, iki ni ikinyamakuru gikorera mu Rwanda, yagaragaje imyifatire y'u Rwanda ashimira uruhare rugira mu gushyigikira imyanzuro y'umuryango w'abibumbye yamagana igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine. Uyu mu ambasaderi rero wa Ukraine mu Rwanda akaba yagize ati
amajwi y'u Rwanda ashyigikiye iyi myanzuro yerekana ko biyemeje kubahiriza amategeko mpuzamahanga no guteza imbere amahoro n'umutekano. Icy'ingenzi mu biganiro ni formulaire y'amahoro, gahunda yuzuye yemejwe n'umuryango mpuzamahanga wo kugarura ubusugire bw'ubutaka bwa Ukraine no guharanira umutekano n'ubutabera ku isi. Aha akaba yakomeje agira ati inzira y'amahoro ikomeje kuba urumuri rw'icyizere cyo gukemura amakimbirane mu mahoro. Ishyirwa mu bikorwa ryayo ku isi yose rirenga Ukraine, ritanga inzira y'amahoro mu tundi turere twugarijwe n'amakimbirane. Yagaragaje ko umubano w'ububanyi n'amahanga ugenda wiyongera hagati ya Ukraine n'u Rwanda. Avuga ku nama zo ku rwego rwo hejuru ziherutse kuba hagati y'ibihugu byombi. Ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda akaba yagize ati kuri iyi ngingo, Imana yahuje perezida wa Ukraine n'u Rwanda mu ihuriro ry'ubukungu ku isi yari intambwe ikomeye yo kurushaho kunoza ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda yongeye gushimangira ko Ukraine yiyemeje kwagura umubano w'ububanyi n'amahanga muri Afurika, u Rwanda ngo rukaba urufatiro rw'izo mbaraga. Uyu mu ambasaderi wa Ukraine aha akaba yagize ati ambasade ya Ukraine imaze gushingwa mu Rwanda, izagira uruhare runini mu guteza imbere umubano hagati y'abaturage no guteza imbere ubwumvikane hagati y'ibihugu byacu byombi. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbaza. Nitwa Claude Hategekimana. Caho mbibutsa gukora like, share na subscribe kugira ngo aya makuru yacu ajya kugereraho igihe. Musigarana amahoro y'Uwiteka naho ubutaha mu makuru yacu yo ku wundi munsi w'ejo.